Ntimeleng ke le dumedišetšeng le kgone mo e leng gore moya kwa keresemose gape le kgone le e le la bohlano ke mo e leng gore re kopana le borametlai ngwaga ka moka re be re ba le ngangego ya kgopolo re kwa mathata go fapafapana le kgone le nke re kwe gore ka ba le gore metlai le keresemose di kopana kae nna batho ba bana le go fela ba e ba mo e leng gore motho gona wa motshepa ga bolela sele go bona gore ke Thabang o dira metlai ke na re nang le ena letšatšeng la le kgone go taba yaka le Mankoko baby Thabang ke a go amogela tle dimela no ke a leboga ke dumediše wena ke dumediše le babogi le batheeletši ka moka ko gae wow Thabang nna re tseba gore Thabang ke mang nna nka go tlhalosa e fela ke nyaka gore wena o tlhalosetse babogedi le batheeletši gore Thabang ke mang okay Thabang ke lesogana goba ke monna goba ke buti ke tswa ka mo moletši ga Ramakgaphola nna ke rametlai ke modiragatši ba bangwe ba ka no ba ba ntsebela televisioneng as an actor ba bangwe ba ntsebela staging sefaleng bjale ka rametlai ke dira sela le sela nna ke a ema ke bona ka pheta yo re thamoletše yes ke thamoletše ya nthoma botse ya Thabang wa tsebe ke ngwana le batho ba bangwe ba ileng gore ge ba tseba Thabang ba ipotsa gore batho ba phele ba dira metlai man nkompotse phapane magareng ga Thabang gore mmonang sefaleng a dira metlai le Thabang wa ka gae o ileng gore ke buti ke papa no ko batho ba bantši ba nana gore ge re jouka re a jouka and di-joke re di tšea serious ge le jouka re jouka nka se yo toa ko gae ke re ke a mmerekong ka re lešaleng ka mogae ke a boya ko jouka a e kgone so ge re tla mo tabeng tša sefaleng ke dira metlai ke ba ke le ko mmerekong and then ge ke le ko gae ge o tlhokagala gore ke be buti ke be moratiwa ke be molekane bjalo ke ba se ke tshwanetse ke be sona mara di-jokes le being on stage le go ba rametlai go nna ke mmereko Thabang ke neng mo rileng go o ditse go gola wa ipotsa gore gona mo moletši wa re na ena ka metlai batho ba ka tshega goba gona le motho mongwe a rileng e bona bafana manona le metlai no nna ke go tšentše ke rata stage ke rata sefala ke dira di-drama re dira gape le di-radio drama re dira eng gape tše dintši and then ka re gentše ke gola bentše ke na le se ka sekgowa ba se bitšang gore ke sense of humor but ke sa nagane gore motho a ka kgona go dula stage a ba mo sefaleng a segiša batho a fetša a dira letseno ka sona se so ke ithutile gore go na le kgwebo goba go na le the business side of stand-up comedy go na le career gore o ka ba le mmereko wa go ba rametlai ge šetše ntše ke godile marata ba gore bentše ke tshegiša le gale barutišigadi ba nrutileng go bo moremi primary mamarama secondary ba tseba gore ka tlelaseng a se gore be ke sokodiša ba tantshwarela mara bentše ge ke le gona o ena le mošito o kwagala so then ke moka o go leng ga ka ba exposed go ba ka kopana le batho ba boena le DVD engwe ba re ke Strictly Vernac from DVD la ka bona gore motho o kgona o performa ka leleme la segagabo and then batho ba mo theeletša ba mo rata ba mo followa ka gore o go leng ga ka nape be ke re ge motho a dia di-jokes if this is a stand-up comedy motho o tshwanetse a se performe ka sekgowa fela mara Strictly Vernac re bontšha gore no you can be free ka leleme la segageno your mother tongue wa performa batho ba o kwa ya ba mmereko ko go wena gabotse lena ke lena le gatelelang batho ba ileng gore ke di-MC le gapeletša di-MC gore ba be di-comedian le ga ba se di-comedian ka baka la gore lena metlai ye ke ya lena ya tlhago nko botsa batho gore a se motho mongwe mongwe a ka dirang metlai ka nnete ene le ge o le MC a o gapeletše gore o dire metlai ba o hirile ka lebaka la gore ba tseba gore mmereko ba o fa ngona o tla o kgona ba o bone o bereka ba o rata and then ge o thoma o leka o ka ba rametlai mafelong o feleletša o offenda batho o gopiša batho ba ile gore ba ko molatong goba ba ko moketeng goba ba ko kae ka lebaka la gore ge o le rametlai o tšea mmereko wa o ba rametlai serious comedy re a tsamaya re a researcha re a nyakišiša gore na ge o ngwala joke ya sefala
ya mo staging o e ngwala jwang? a e no tsoka mo tlhogong ka baka la gore Thabang a tlile thobela a dira taba ya ka le Makoko baby ya no tsoga ka baka la gore le lebeletse le dira dinyakišišo la ngwala re a ngwala o tshwanetse o kwa gale gore o rametlae wa go ba le o ile goreng o researchitše ka topic a o tshwanela go ba o re mathotheletše ya ko ka re you are misinformed a ona tsebo ka taba e o bolelang ka yona because jokes ge le ge re di dira mmereko wa tsona ke gore re thuše batho maphelo a bona a be bonolo ba phele gabotse jwalo gore a re nyake go dira di-jokes tše e le goreng re tsentšha batho stress re diraeng so ge o le rametlae ge o bolela ka topic e be e le gore o tlo botša batho gore bothata shebo okay mara solution ashi tharollo ya bothata bo ashe Thabang re bolela le wena gona pele le gore ke mafelo a beke a le leng gore batho ba boa gae di-company tše dintšhi di a tswalela ba sa tlo le tshepiša mmereko yona yo nang le update di-cv makarapa a eta batho be ba le botša gore no nna mo ke berekang gona ya go bona le mo nna ke dulang kore nto ya Ivan Khoza ke no e bona kore Ramaphosa president a re o tšea woko a re wa joka o thakana le nna le Ramaphosa re so mfeng di-cv ke yona ntho be ke nyaka gore o itse wa bona ra o dire metlae re ke le botse metlae ba bang ba ye mara ho re ke tsenga motlae jolo nna ke nyaka re o tswele pele o bolele le bona batho ba tlang ga e ka re ba tlo re foretsa tlhabanna o kwa fita mo re ya e bana he le tšatšila mo hae le a fisha mo hae mo ba sa eta nna ke re lebeng aware makarapa o thala di polane tša nto ka maoto bana ma ba tšhaba ba sa etane bjale jolong Thabang re šiwa kgonang go bea borotho tafoleng ka leleme la gabo tswela pele o setle mo ba ba sa o tsebeng ba o tsebe bokaone gore o dirang go le mola sefaleng go tswela pele no na ge ke le mo sefaleng ke o ya le ka mokgwane o bolelang ka gona ka leleme la segagešo la Sepedi e ba ile ka lebaka la gore se sengwe se re tshwantse re se leboge maleme ke re tareng a timelela a nyamalala e le ka lebaka la gore bana ba rena ga ba sa ya dikolong tše nna be re ya ko go tsona ba ba ruta ka Sekgowa ga ba tsebe Sepedi ba le baka kera le bo papa bona le bona e le gore wa tsa ke namile ke moka ba tshwere Sekgowa re tlo ba le mathata and ntho ngwe ke e boneng o na le borametlae ba bantši ba e le gore ebile ba gona mo South Africa o na le mo ke a molatela ko China ko ge a diragatša go ba le di-subtitle so ya mpontšha gore ge e le gore nto o e diang batho ba e rata ebile ba e amogela ba e appreciata o ka bolela ka Sepedi and then motho a ra le ko Taiwan o ba le ko America a o lebelela o bolela ka Sepedi mara through the subtitle a bala gore na o reng so leleme la Sepedi tshwantse re le protect re le šireletše and re no phela le ka mogae re bolela ka lona Sekgowa bata se bolela ko e ba nyaka mebereko Thabang wa tseba go na le borametlae ba bantši o šetse o dire dilo tše dintšhi tše leng gore di dira gore batho ba kwešiše gore ba ka tshega batho ba ka tswa ka gare ga ngangego ya kgopolo e leng gore ba ka gare ga yona ke eng se se dirang gore Thabang a ikgethe man o be moswana noši nna ge ke le mo sefaleng ke bolela ka di-issues tše e le goreng di a re affecta ka malapeng ke bolela ka bana ke encouragea bo papa gore be di-present fathers le ge re bolela joking le so mara message wona wa fitha molaetša wa fitha batho ba kwa re busy re tlhotlholetša bo buti gore a re tlhompheng basadi re ba šireletše re ba rate ka gore re ba kgethile a ke re mara majea ba re o na le nto ba re ke shoot your shot o gore o sa dutse o bona inbox e tsena re pititi mara gale ka setlwaedi monna ke yena o a beng that is why ke fela ebile ke encourage banna ke re ge o nyala mosadi ge o kgetha mosadi kgetha wa o kgatha wena wa o kgatha matho a hao mo botse gore le mo berekang ona e ba ka re ka bošimo mmerekong le teng le basadi wena o ska lofa ge le gore ko ile gore o gapeleditše ke batswadi gore monyalo ka boa lofa ka gore o tlo go swabiša so nyaka wa o kgatha matho a hao o ile gore o rata ke wena o nyako bona gore
o kry monna a ena le mosadi mara a banya ko bonwa mo in public mo bathong ba ena le bona le ge monna ona ya toropong o re ano di-excuse tša ona wa mo kora o tšhaba mosadi a nyake ba mmona ena le ena re ano namela taxi ya mathomo nna ke tata ka ya go latela gore e ka thaela ke bothata re se ka tarashia bana ba ka wa tseba Thabang lena ba diragatši kudu ba metlaele ba le bothata ka baka la gore o na le mosadi o ba le bana ba e leng gore ba itše sekolong o ka re ke bona sekolo se tswile o lata ngwana a tlo re that's my dad ba direla comedy ela o e dirang go le ko stage o no reng ka baka la gore bana ba ba le bja ka fase ga kgatelelo gore o netefaletse bana ba le ba tsenang le ena gore o papa go la dira metlae ene ke yona ntho ke fela ke bolela ke re ge re bolela ka stand up comedy kore comedy e nabile ke ntšhi go na le ba bangwe ba dira comedy goba ba dira metlae ka bo di-app tša go tshwana le bo TikTok ba bangwe ba ko bo di-Instagram jwalo di kgokagano tša leago mara wa ba le ye re bitsang gore ke stand up comedy stand up comedy re se dira ge re le mo sefaleng when we are on stage go ena gape le batho ba ile reng ba o lebeletše ba o theeleditše and then energy you feed it from the audience ge batho o bolela joke ba tsheya ke mo ile gore le wena o lo thoma o ba le matla a mantši comedy e rena re diang ga o moroba gore o no re o tlhakana le motho a re nkompethe ka joke nna ke no phela ntse kere a wa mo apere a bereka o no tshwana le o ka thakana le lephodisa o ka se re mona o lephodisa a wa ntshware nkiše toro mphete ke eto le traffic ene ka gore ba šetse ba tseba gore o rametlae ba feleletša ba tšhaba ape tsa re dia gore banane gore bomma bona ke dikgogo ba tšhaba bomma bona and then ba re ba etla mo rena ba rawa papa ke comedian ke mo ile reng e ke nyaka sela le sela nka ya ko yena nka sele ka tšhabela ko yena nka dira so o feleletša o le papa o ile reng bana ba o theeletša mara ba o tše serious ba no tseba gore papa a ka no ba ile gore ntwa e bolelang ke joke or something ko le go ka mogala ke papa mane o tlo go ka re wa gadiwa ga ka kgalwa ke mma ka baka la gore ma di metlae and I saw ba bua le tsatsa ke re fele jare dia gore bana ba lebeletse bomma bona ba nano ka re bomma bona ke bona ba strict wa tseba ba abanya go kwa selo and then papa kona ke ena o ile re ge re bolela le yena wa re a lokologa mara ya tsholo ba jwale mara idisha ke mmereko wa rena o okay Thabang nna ke nyaka gore na lona re lebelle ngwaga wa 2024 o ile ditiragalo tše dintši tše leng gore ge re ka dišala morago ka ite re ka se di fetse ke fenye e leng gore wa e gopola e leng gore o ka itliša ka mokgwa wa Thabang era le kua sefaleng gore re kgone go bulega ka baka la gore tše dintši hei di re ba betše mane tša re tlišetša ngangego ya kgopolo yaanong ngwaga o ebile ngwaga wa o tlala ka ditiragalo tše di mmakatšang le malobanyana mo ke bone banna ba bantši ba duma o ka re ba ka ba le dipassporoto ba jike ka mo Equatorial Guinea ka gore re kwele re kwele dipolelwana ba rona le monna šule ka kwa ya wa ntšhitše thupa ka morabeng so le yona ke yona ya tše dingwe tše e le gore di tantše šedi ka re banna mara ge re tša di metlae re beela ko thokonyana kwa wa tseba ka mokgwa tabela batho ba e analyze ka gona ba e atlhatlha ka gona be ke re no man tshwantse re lebelele ka mokgwa mongwe ka gore ba re motho sho o na le ke monna o tee o motee wa nang le mosadi wa gagwe le bana o na le lapa motho mara ba re o na le di-video ke motion picture ka sekgowa ebile ke video gape le ka sekgowa tše 400 a le tee a re na taba le batho ba ba 400 nna re lebeletše yena ke gore ge re atlhatlha ebile re tšea di-jokes aside a re lemogeng gore go na le batho ba abantu besifazana ba 400 ba ile reng le bona ba a se ba tshepagalele malekani ba bona kudu ka baka la gore bile re ka se re ke batho ba ileng gore be ba sokotse ba tlhoka tšhelete ke batho ba ke batho ba ditona ke batho ba ditona golo ke batho ba ke batho ba tsebalege wa bona bophelo bophelo ke Pastor Enigma
ke Pastor Enigma o Jesu what brother ke brother o zo ya sekgokweni wena ke a bona gore yo thakathakane mo bophelong ka baka la re wa tseba di-video tša monno kore le basadi ba bantši ba re nyoko o bona Yeah. a se lena banna fela le be le nyaka di-passport tsa go ya Equatorial Guinea Ao. kore le basadi ba badimo ka re ba kae a ke tsere ba badimo go yo tlalletša palo ya ba le ba magolo a mane o nagana gore go ka ba go be go diragalang ka kgopolong ya monna o le basadi bao ka baka la gore a se monno wa lete le basadi no ntho e ke e boneng ka rena batho ke gore batho ga re nyake go fetwa nka no e bolela bjale gore ga re nyake go feta ke dilo ge batho ke bong nka ja mo nka nona Yeah. so e ra gore o na le o mongwe o e le goreng o ile a kopana le yena and then ba dira je ba di dirang Yeah. ke mo ka tsamaya o botsa ba bangwe ke ka mo gonna ke naganang ka yona not as a matter of fact ba le bone ba theeleditše ba ragwa ntho e tweleng awa le rena re ero etwa ke ka fo ba re moja sa gago wa Tshwanetse- iphitlha kore motlho mongwe maele go basadi re nna jale ka mosadi ba re mosadi mo e leng gore di go tsefela gona o se ka tlhalosetša le ge e ka ba mogora wa gago e bjale ka baka la gore le ena o tlo duma go kwa se wona o sekoleng se se botse ke human nature Yeah. ka sekgowa ba re ke human nature batho ba nyaka selo se batho ba bangwe ba nang le sona ebileng ba se ratang Yeah. ene batho ebile ba le phišagelelo ye ntši ge e le gore selo sa gona gore ba fila o kare gore ba kwa o kare gore ba feleletse ba se hwetša ba tlo sokola pele ei ke yona ntho e diang gore e ba fe adrenaline rush e ba fe thrill ba raua no motho ore monna yo mo tlhokometša mo rekela sefatanaga a dira eng e šiba oe re bona dinepe ba ko Cape Town ya le rena re nyaka go tsena ke moka go na le mosadi o mongwe gone jalo a ka ba le moletši a ka ba le makotopong a ka ba le mokopane a sanka ba mmonana le monna ka lapeng la gage a sanka ba bona monna le kgone bošego ba tlo bona sefatana ga se tsene kako Yeah. banna ba babeng ba sa mmone bjale ka mosadi ba tlo thoma go monyaka ebale that's why ke o botsa gore batho ba nyaka se batho ba bangwe ba se nyakang yo ge o ne o thoma o bona o ka re motho wa tseba motho ba mo tshwere shapo ore batho ba mo rata motho o rata ke batho ba bantši bjalo bjalo ke yona mo e le goreng batho ba nyaka go ya gona okay re lebeletše motlho mongwe tše di diregileng ka Equatorial Guinea re boe ka mogae ke a tseba gore ka dipapading le gona wa tsena go na le ba bangwe batho ba ba engwa ya tlhogo ba re ga botse go diregileng banna dipapading tša rena na e ka ba le gore batlhatlhi ba re boneng ba rakwa ba sepetswa ka baka la gore motlho mongwe setlhopha se sa šome gabotse Yeah. go diragalang kudu re lebeletse setlhopha sa Mamelodi Sundowns le tše dingwe wena le tše dingwe bo saka sa Kaizer Chiefs Ah, ape I'm a oui. big Kaizer Chiefs Alo supporter wena. ba re Nabi is cooking le mamothano o sa apeya wa tseba keng maloba be re raloka le setlhopha sa ke Magezi ivo go diragalang wena rata ra raloka le Polokwane City ya Polokwane City yona ebile e be le bothoko ka rena gantse motho a apeile o apeile eng ka gore batho ba bonana o ka re motho a apeile ra gore dijo tša ona e ba ka re motho a apeile ra gore di tlo ba bose gane o ka no apea o apea potse o ka no apea wa apea potsa ke nto ngweshe ebile e re ke thalose a so ra gore ke leka o gopiša batho ya ge re sa gola a re itlwaetšeng go bala okay go botšiša dipotšišo to acquire knowledge Yeah. to read and be like monagano wa o be wa lephefo re sa le mo bosweng ka lebaka la gore batho ba bantši ba na le tumelo ye kgolo ya o šiša ya gore ge motho ile o mogolo e ra gore ke o tlhalefile it's a well of wisdom gane aowa wa kganthe le batho ba ile o reng ditlhogo tša bona di bereke batho ba ile o reng keng batho ba thoja bothata so taitša gore re tare keng ka sephedi dingangele dingangele di a tsofala ya so just because ke gopotša ke re ka lebaka la gore ba re motho is cooking a e re gore dijo tša di apeang to ba tše di bose ra ipsina ka tsona ya just because motho a godile le motho o mogolo a e automatic Okay. a e o ba obvious gore e re nyaka thuso tshwanetse re yana kwa okay so a re gola a re baleng a re botšišeng ba e le gore ba phetse before rena pele ga rena re ka belegwa ba e le goreng ke ba bagolo ba tletse ka tsebo re no ya ko bona then re tlhakantšhe 1+1 ka gore le rena ge re tlo tsofala batho ba tlo re ba re lebeletse ba re aowa
a re ska dianse a re botsišeng ba bagolo wa e bona ene ba botsiša wena ka nako wena bo sena le mo di beileng taba tša sepedi taba tša setšo taba tša gore he mang o tswa kae o diragalang ke ka fa re reng rutang bana ditaola le sena tso Thank you. badimong Thabang a re boe go wena Yeah. a re boele go Thabang ka gae Thabang o na le go no dula fase wa le bana le mosadi la bolela dilo tša nnete tša lapa ape lena borametla e rena le go sene le tšele tlhogong tlhe nna nna re phela re le mo tseleng nna re phela re le mo tseleng mara batho ba ile gore ba ntseba ka mokana ga bona le family ya ka including le mma wa ntswalang ba tseba gore ge e le nako ya gore re bolele dilo tša o ya ka tsela yeah ba tlo mpotšiša dipotšišo ka ba araba ka tsela ya maleba e no ba ile gore bothata ke bona batho ba maybe e le goreng re kopana le bona mo strateng mo mebileng o kopana le bona ba re no mona nkompethe ka juku nko dieng and ke yona ntho e gape e feleletšang e dira gore re bone bontši bja borametlae ba na le kgatelelo ya monagano le ge ba ka se bolele e le ka lebaka la gore batho ba bantši ge ba o lebeletše ba nane o ka re wena o na le mathata mo bophelong okay ba bua bona o ka re wa wena you are right ene mmereko wa gago ke go segiša batho yeah o segiša batho le wena tša gago tše dingwe di o file bothata wa tseba di o tlhakatlhakantšha batho ba kwešiše gore ka gare ga mošomo o re o dirang o tlhokofalelwa le kgono bo le gore o na le event bošego o tshwanetse yo namela sefala meogo ya gago a re nyake go e bona mathata a gago a re nyake go a bona sa le ka e bona ka o mongwe borametlae ba mmotša gore sesi wa gagwe o re šiile ba mmotša ebile šetse re le ko giging re fitlhile poleke ya gona ene ka gore batho ba tlile ba mo rata e le comedian e la e le goreng ke top comedian ya batho ba tlile ba mo rata ya re a gapeletše ya gore ga o kgonagale gore a no kwa no batho ba ba tletše nna mo a ya ko backstage a nwa metsi a dirang ka mmona le mo stageng a performa o ka re taba tše ba fetša mmotša tswana le odiko a se a dikwe yeah because ge re ka ya mola ra botša batho ra re no a ka se sa kgona go diragatša o bile le mathata bjalo batho ba ba ka no se kwešiše batho ba no naana gore ge o le rametlae dilo tšao di phashash right and a se rametlae fela bo rametlae fela le ba di-actors batho ba berekang bo di-radiong di-televisioneng bjalo batho ge ba o bona mo televisioneng ba no naana o ka re wa tsabo hai motho bophelo ba e bo right a ba nagane o ka re o ya molatong a ba ga nagane botse wena wa ya melatong wa tša garafo wa tšheletša kwa dirapeng o ba botšiše batho ba o tswa ešo kwa ra magaphola ko nna e ke le gae ke motho wa ko gae ene e tlo nthuša le in the future mo bokamosong gore ga re tsebo rena bokamoso bo re tshwaretšeng ka nnete ga ke nyako feleletša ke ba le kgatelelo ya monagano bophelo bo nkgapeletša gore no boela gae and then jale ke a gopola re ape ka nako e dilo di sa ntsamaela gabotse be ke lebelela batho ka mokgwa mongwe be ke sa e melatong ya ko gae le meketeng ya ko gae mahua nna ko gae ge wena le selo ke le gona ke a iponagatša okay nke re lebelele Thabang gore re lebile Christmaseng yes Christmas bjang ka gare ga bophelo bja Thabang bjale ka ngwana bo mama go ke mang le bitšela bona Mating Joyce Ramasenya ke Mating a bonkgoro a tseletša matšhuphuša ngwana wa Mating o Christmas ya gage ba jwang ga le gae ga ra magapola ko gae ka Christmas ye nngwe le nngwe re a kopana ka gae go tla bana ba kokoa ka moka ba ngwana matlou re kopana kwa ko re šetše re tlwaetše ka mogae gore Christmas ke family day yeah nna a ke re bjale re kry-a di-bookings here and there a se gantši ebile a ke gopole ka tšatši la Christmas ke ba le mo e le goreng ke a diragatša during the day letšatši le ja motho ge e le goreng ka ba le mo e le goreng ba nnyaka gore ke be gona e ka ba ka Christmas maybe after bo ma 6 o'clock ko gona mo e le goreng I can go there mara during the day ke netefatša gore ke ko gae ke family ka moka ke batlolo ba Esther re kopane ke family jwale ke
ke dumela gore Christmas ya 2024 e ka sebe bosego batho ka moka Yeah. ba bantši ba lobile ba ratiwa ba bona nakong ya COVID-19 ge go tla nako ya Christmas motho o kuša gore mmaago papago mamangago a go sa tshwana le peleng gomme ga e gona batla ke eng se o ka se botsang batho ba bjale ka baka la gore ba ka tlo se ipshine ka Christmas ge ba ba gopola wa bona bophelo bo tlile o tsamaya ka mokgwa e le gore bo tshwanetse bo tsamaye ka gona yeah bophelo a bolaole ke rena bolaola ke modimo ntwe le o reng e re tlišetša disappointment e ba ile ka lebaka la gore re nana gore dipolane tša rena ke tšona tše e le gore di tshwantše di phethagale mara ya ba e le gore o na le modimo e le gore o hlotše dilo ka moka and wa tsebang gore eng e tlo diragala neng jwang ke ka mokgwa bophelo bo leng ka gona so ge o le mo situationeng e le goreng le wena o e lebeletše fa o kwa o ka re no man nkane modimo o ka re wa ntahla se ka e lebelela from that viewpoint dula o ipotšiša gore na ka se se ntlhagelang ke eng se modimo a lekang go nruta sona ka se ke batho ba banšileng e le ba meloko e le metswalele ke eng se le gore modimo o be a leka go ka mpontšha sona se segolo kore o se ka bio ba o apara ba re ke di-walk club wano ke ra o le so o kwatile ebile o kwatetše modimo nyaka tsebo ya gore na dilo di diragala e le ka lebaka la eng ene wa bona gale ge o be le nako ya Christmas na re sa le ba banyane bono kwa motho a feta a dumediša re e kae Christmas re ra ikaka a tsene ba mo fe dikuku ba mo tšhelele ka gemere wa tseba ke no wisha o kare that spirit e ka boya Christmas ya sa yo ba ya e re le ba ramasenya yo ba ya ramasenya fela e le kwa ramagaphola yo ba ga ramagaphola fela ya ba ya batho ka moka gore le ge motho a feta mo strateng a file o kare le kamo ke ka gae nka tsena ka ja nka tsena ka nwa nka tsena ka thaba ntho o itlo re thuša gore ba ile reng ka mo gae ba fokotšegile ba na le ba bo bona ba ile reng ba šile ba ska fila kudu gore ba ska kwa that void ya gore ape nna ga ke sana molekani nna ga ke sana motswadi ga ke sana leloko le itšeng e le ka lebaka la gore Christmas e le ya batho ka moka e re kopantšha nna ke ra re weleng back to sona that spirit sa gore ge e le Christmas mongwe le mongwe mo fetang batho ba kopane o kgona o dula fase ba bona gore na ba ka o fang sa o ja sa o nwa Thabang o nagana gore moya o ntšhitšwe ke eng ka baka la gore nete gona re sa e dira taba o idumang gore re boele morago go yone ke nagana re nka tsena ka geno ge nka ja yo le ngwaga o kgaogang ka no se o bone o nagana gore go ka tsena ka ge šua ja yo ba ka tla ba mpha engengenyana no nna ke no nagana gore le wa bona nka no re too much freedom ditokelo tša o tlhoka tše ding tša o se be le maikarabelo ka mogare jalo kore re feleditše re fila o kare re ikwa o kare ge moaišane ya ka o gala o le ngwana ke bona gantši le ko magaeng ke re magaeng ke nore magaeng ka gore ke e tšwa magaeng ke bolela ka ntho e le gore nna ke a e bona ke re gore ba o tšwa makeišeneng ba se ka e lebelela ka mokgomong ke nora gore gale ge o bo le ngwana ko strateng motho mongwe le mo mogolo o bo kopana le yena bo mo tšhaba o mo thompa lo fasitše o le mo khoneng o tshwarišitše motho khona le bolela le hlamula wa tlhaelela motho mogolo o ka se bo le tlhatlhamologile ne ke thibang matšatši a re sa tšhaba selo so ya ra gore tabe ya gore re feleletše le rena re le batswadi re no tšea tabela gore no ngwana ka se ka la botša ngwana ka seo la direng ngwana e be wa setšhaba a ge ke motse ka moka the whole village e mo age ya ra gore le rena batho a re weleng back to tabela o tseba gore motho ke motho ka batho ya botse a ke o e beana ka mokgwano ke re motho ke motho ka batho ge re thoma re isolate gore no nna ke dula ke le tee ke dirang o tswalela tše dintšhi bophelo bo ka feletša bo fa mathata ko pele kwa ba tseba Thabang o boletše maile a mangwe a makaone ge re be re tswela pele na le wena re hlamola gore nke re baleng batho ba oketse tsebo go na le batho ba bangwe ba e leng gore boletše ka bona ba go tshwana le wena borametlae ba e leng gore ge dilo di sa ba sepele le gabotse kore motho o feletša tšhaba le go ya bathong ke a tseba gore wena a o rametlae fela go na le mošomo mongwe o tsebang gore ge metlae sa tsoge tšatšilengwe o na le motla itshwarelang gona o dirang nna re badile that's why le o kankwa ke le mo staging ke joka ke le mo sefale wa kwa gore joke e na le umalusi ka mogare
a se metlae ya ke metlae e le goreng e informative Yeah. e na le education e na le thuto ka mogare ka mo ya no nna ke mara ke nagana gore ga botsebotse e dirišitšwe ke backgrounds Yeah. nna re gotse ka nako e leng goreng ge motho a be a tsena sekolo o bo o tsena sekolo gore ba ba tlang ka morago wa gago Yeah. bophelo ba bona bo kgone go ba kaone o ya sekolong gore o kgone go matlafatša family ka mogae le be alright so ya ra gore bontši bja rena ba ile re tsene sekolo ka bo di-90s the early 2000s di-80s re ka no ba re dirile se ile goreng be re sa nyake go se dira mara mabaka a re gapeletša nna ke gotse ntše ke le mo sefaleng ke joinne a drama group ke na le mengwaga e senyane like 9 years I was already performing mara ka re ge ntše ke ya ko di-tertiary re ithuta re dirang ka feleletša ke studiša course engwe ke ithutela engineering in computer systems so le gona bjale ke bereka jwalo ka a system analyst, a software developer ke berekela one of the biggest telecommunications companies tša gona mo Mozanzi. Wenana okay nena ke dumela gore gona bjale o rile wena o nyaka gore batho ba re direle metlae le nna ke nyaka gore o direle metlae e fela ke nyaka gore o direle tšela o di dirang go le sefaleng ge o ija ka segageno e re reko no e nkare ke dira metlae e tlo ba ka mokgwa mongwe e re ke no fa batho maele ya ka gore wa bona le bana ba rena matšatšia be re bolela ka education ke ishe ko tabe ya education bana ba rena ba thoma go thalefa ka pela o feta rena ba gape ngwana o kere a sa kgone o bolela a sa kgone o ngwala mara o tseba pattern ya phone ya hao ya o sa tsebe gore o e bone neng a o tsore o e bone neng ebile o tsebile o e bulane Yeah. that is why banna ba bantši monna le a ka re a nametse kolo ya kwa phone seo wa tseba gore ka mogae o na le motho o e bula wa tseba o ta senyeya Yeah. so a re investing ga re tšeng investment ya rena e ntšhi re išeng ko thuto ya bana let's invest in our children's education bana ba ye dikolo tše di kaone o feta tše nna be re ya ko tsona ka lebaka la gore re nape nna ke tsene ko ka mo moletše ga ramphele kwa mmamogolo crash ebe ke ya ko yona ba e bitša mo kekeke thabang o tsene crash ya pora ro tlhatlha mengwaga ya gago mo kekeke preschool Mokekeke, yeah. ya gore ene wa tseba bjale kere bana ba ye ko dikolong tše di kaone no kore o sa kgathale gore o bereka kae o ba o direng wena o ne o lebelela mo bo tsena ona wa re yena ae se sepetere ka gore nna be ba re bona re achiever re atlega mo bophelong re ba di-scientist chartered accountants re ba di-engineers mara ge o re o lebelela di-crashe tše nna be re ya ko tsona o ta bona gore tatiswa re sokotse so mo bophelo re feletse re ba di-engineer and o senka eng bana ba matšea o ka theletša dikoša tše ba di theletšang di na le di-message di na le direction o na le mo di ba išang gona ba lebelela mo di-YouTube bjalo rena re opela dikoša tše dingwe tša bo ketele ke nna ketele se ke mogo wena o nana gore o ka ba scientist ka ketele mogoko le molomo o tlo ba yona mara o bereka hada o bereka boima bo segwagwa yo sa re gonna ai sa re mpe bjale gore a kere you will not be successful mara you will need 2 times the effort kare bana ba rena bonna ba lebelela bo di-baby shark šetse a gola a tseba re thema a tseba le mmino a tseba wa rena be re di a tšedi tša bopudi ya phoko namela mokalabatsa ba re namele ka bošure ya borwa dilo tšo ka nnete ba putsa gore ka re ga thuto napileng ya so ke nora gore education le yona e gare ya evolve ya improve bana ba rena ba tlo feleletša ba tlhalefa gore feta ka e re tla mo tabeng ya di-qualifications ka lebaka la gore they are more exposed to the now
ba bona ape bana ba rena ba kgona go tseba rena o diralang ko America ko Nigeria rena wa berio nana o ka re wa tsana o twara magaphola o ya matala na mile lefase le fela kwa matala o twa matala o ka no jika ka mopogomo ka mo mmalebo o right gona jole ba go botsa gore gape ke di-school holidays a re namele flight o iputse gore o a e tseba gore flight e keng ka nako ya gago e beile kae ka re be re no tseba fola matšhini e lata ngwana e boa ya re tiša malekere fola matšhini wa tseba ke nyaka gore re sa bolela ka taba ya thuto ya bana nna le wena re feletse ka go lebelela gore moragonyana gona mo bo maabane le bo maloba mo ditabeng go be go ba le dipego tša gore go tswa malapeng a mabedi a fapanang ba hweditše bana ba babedi ba e leng gore o mongwe o itšetse bophelo ka mokgwa go e gama o mongwe le ena o itšetse bophelo ke ditabana tše e leng gore ge gona bele re lebele re emetse dipoelo re emetse le tša marematlou bana ba bantši ge ba ka hwetša ba sa tswelela ba tlo tšea maphelo a bona nko bolele le bana ba e leng gore ba emetse dipoelo le batswadi ba bona re lebeletse thego e tlhokegang mo baneng no wa bona Spedi bes fela se bolela se re maleka se magona ba re magona ke maboeletša a re lebeleleng taba eo re ikwešiše gore na e ra goreng e se o re tlhotlholetša bana gore ba no naba wa tsa ba o patama ba re re tabušeletša re no ra gore le ge o ka theletša dipolelo tša batho ba bantši ba ile gore sa le ba atlega mo bophelong ba ile gore e re ba lebeletše re these people are successful ba tlo botša story se ile gore le wena o se theleditše o a makala dilo tše di kaone mo bophelong a di tle moroba and whether o phasitše goba a wa phasa se se botlhokwa ke gore o wele o tsoe o thinthe marole welle mošito o tšwele pele batswadi e re bolela le bana ga re bolele le bona ka lerato re ba kgalemo ya rena mara e be le lerato ka mogare wa bona o ka no ba le lerato o tlo re le ge o bolela le motho wa kwa gore mo ke bolela le motho le yena re a o theeleditše a kwa gore mo ka gae ba leka o nkaga ka lebaka la gore o na le bana ba bangwe ba ile gore ba bereka boima ko sekolo like they are putting in the effort mara at the end of the year ba no makala ile gore dilo a di a tsamaya gabotse and then re ya go bona re ba botša gore hey wena wa faila o di enyeng le yena ya mo affecta gore mara wa tsa ke nna be ke sa robale be ke bala ke dira so re ka ba bea fase ra leka o kwešiša gore na bothata e ka be e le eng o ba o ka bo paletše ko kae o nyaka di extra lessons o nyaka o thoma wa attenda di Saturday classes jalo ke mo ile re tlo hwetša rena jalo ka batswadi le bana re kgona go kwešišana mara re no tseba gore ge ngwana ya sekolong o ya sekolong ka lebaka la gore a nyaka gore at the end of the day a be le bophelo bo bokaone and ha ona motho e le gore o nyaka no faila a tsheke batho so ge motho a faila e ra gore o na le bothata sa moe a re nyakeng bothata bo uwe mara re bo nyake ka lerato re mo fe thušo molaetša wa gago ka kakaretšo re sa ye go tsena ka gare ga keresemose le ngwago moso 2014 I mean 2024 e kwa nna ke sa le ko kae o morago kudumane itwang but mara 4 hona I'm not una le 4 una le 20 okay but ke rata gore 2024 e fitlhile mafelelong re bone ya fela ke maikarabelo a rena le maitshwaro a rena a ile reng a tlo re gontšha gore re fitlhe ka moarangwaga wa 2025 Christmas di 31 di 1 tša January di diragala every year so a ska humana wa tseba batho ba le over excited batho ba le irresponsible ba lebetse gore e tsengwaga o mongwe o etla o re emetše so a re ipoloke a re wa bona o na le nthongwe le di radio ya di bolela le ona motho ya FM o humanetse ba re do not drink and drive batho ba bona o ka re ntwe ke wa tsa ke nonwane o ba ke re tarekeng nesare batho dikotsi tše dintši di khosa ke batho ba rena kolia ka ya ntseba ene ka nako uwe o na le o mongwe e le gore yena ebile o tswile furukwana ya mmerekong goba o ya kerekeng goba o ya ko kae o beya maphelo a batho ba bangwe kotsing maphelo a matšatši a ebile a bonolo o na le e-hailing ba bitša ke e-hailing system ra gore o na le dikoloi tše le gore o kgona gore ba re wa requesta ya o lata so he le gore wena o nyaka o tšwa o tsamaye o iketla tsamaya mara o šie koloi ka mogae o no request koloi te yo tope yo lathele mola o ikete o fetša request ba tle ba o tšea ba o iše gae jalo so nna ke re batho ba ešo 2025 e re emetše ene na le tše di kgolo
e tletse ka dikgauelo tše dingwe tša o makatša maphelo a rena a ka fetoga batho ba re ba lebeletse ba makala in a positive way. So a re itshwareng gabotse a re tseneng ka ngwaga wa 2025 re itshware gabotse re bone mengwaga e mengwe e mentšintši e tlang. ba re thabang gore botsa ka e-hailing mola re tshwere bona se re rekile difatsanaga re nyaka gore ba re bone botse e fela ke nagana gore bona ba re monamolomo o boletse monatseboko yes no le nna ke rialo e sa berekise di-e-hailing ana ka mogae o na le o mongwe mane o kgona go reila ba bangwe ba bana ba rena šetse ba gotse ba na le above 16 and 18 years ba na le di-drivers license gape e le gore ko yang a o yo dia tša o tswa tseleng o no ikela wa ithabiša wa boya wa robala ka mogae o ka no re ntoropeng mola letabo ya le ntšea ka nako ya gore ya gore okay tabang ER nna ke go lebogele ke gopela gore o ye go ba phiri o ye diphiring ya o lebella ga gore ke ka mo banyaka nthuše diphiring o yo thusha ge e le gore go na le manyalong mo e leng gore banyaka go nganga tente o yo thushe go fitlhela re kopana gape ka gare ga 2025 no le nna ke leboga thank you so much for having me ke leboga le mpiditše ka ba mo ke leboga thego nape re bora metlae mmereko wa rena kudu ka gore di-jokes tša rena ga se tša nkano ra se a re di dire kudu go social media re di dira mo stage mo sefaleng ya ra gore re nyaka batho ba tloe ka magaeng a bona ba tle ba re support so batho ka moka ba ile reng ba supporta Thabang ER ge ke diragatša mo Polokwane bo Pretoria le other provinces ba reka di-ticket ba re no re etla re tlo supporta motho moshimane o kwa bo rena re rata se a se bolelang le se a se dirang ke leboga kudu support ya lena it carried me through this many years until 2024 le ngwaga o tlang lona ke re batho ba ishu support ya lena ke e bone ke gopela re tswele pele ka go supportana ka mogwano mola ka thomang go bolela lwana ke go Polokoko bitša le bitšo la ka batsa Mankoko baby aha yes gore ke batho ba bana le go tšhaba go bitša bibi ko mafelong ke re gane o tšhaba yona awa no wa pe re tswa le yona gole wa tseba awa yo re tswa le yona gole man ape ko pola ka ngwaga o mongwe batho ba bona o ka re ntwe tše re di thoma nase o na le ka ngwe o mongwe sa le lata la re tšea la re iša pleke ye nngwe ya mo Polokwane ba re ke Bokone Malapa ra tla di-studio tša mo SABC re lebeletše kudu ka letlhakore la Thobela FM le re bontšha gore ka mo ke ka mo ba shootang I mean ba recordang di-advert dipapatšo ka mo ke ka mo ba recordang di-drama tša radio jwalo so le gona nakwanela bentšu le Mankoko baby bona Thobela ke Thobela batho ba bantši ka nnete le go dišitšwe ke Thobela Thabang ER e fela re feletse ka go tseba gore ke kae mo e leng gore Thabang o tla ba thabiša batho ge re tla be re feletšang go 2024 oh yes e re ke ba fe pele my social media handles di kgokagano tša ka tša leago @Thabang_ER Thabang ER le go Facebook Thabang_ER Instagram and Twitter and then na every 30 December ke diragatša mo gae re ba le show ye nngwe ke hosta ma bitša gore ke ER comedy what ke bitša di borametlae ba bangwe re a kopana gona mo Polokwane ngwaga re tla be re le ka mo Meropa ya gona mo Polokwane ke mo ile re mbatlong khwetša gona so ge ba ka nlatela ko di kgokaganong tša ka tša leago ko Instagram and Twitter ba tlo kera all the details got this coming one ka gore ke na le bo Mashabela Galane ke na le bo Ashifa Shaba ke na le bo Elton Duduzintuli bo Samari line up ya gona ya shisha so aba bunya ka Thabang ER go di social media mara ka moka ba no tseba gore every di 30 tša December a day before ga ola ngwaga re a kopana re kopantša ke Thabang ER ka ER comedy what re tshege ka gore ge motho a sa gona go tshega e ra gore bophelo e sa le bo bontši Thabang ER ke go leboga ba tlile le babogedi mo gae ke ka mogolong gore re fitla mafelong a tsaba ya ka le Mankoko baby le tšatšing le legono la labohlano le leng gore ke la lesometharo ba na le gore le na le ditiragalo tša go tšhošanyana ditiragalo tša go makatša gana ka wena e re seng ka nna le tšatšing le legono la labohlano go fitlhelela re kopana gape ka gare ga 2025 nna ke Mankoko baby tsheletšo thekgolo le lerato la gago di ntira se ke leng sona re ipsine le Thabang ER tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo